Di mo lugar pagatuhan niya. Ito na sikato ko Allah. Mira sabihan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bangan, ino ka ito na pagpa, simayan. Ino ka simayan, di ka tayo sa Allah. Di ko Allah lagi, kanos. Di ba natin? Subay, kapotol sa sukay niya. Ganyan ka nilipat niya, sa Allah na iya katanong ko yun. Makulit katanong niya. Nanamog niya, kada-kada mga to, kaya katiya ko Allah, babakakan niyan, babakainom niyan, makiya ka baka, di niya di ka pagintaw, ririskiyan ko Allah, okay, nalamu lang, manapan mo Allah, nasusobrakan nito, na di siya magtunaw siya. Ito ba ito? La ilaha illallah. Annakum taqra'una al-Qur'an wa lam tata'ahadu hurufahu. Yani la taqra'una bit-tafakkuri wat-ta'dhim wa la ta'malu bima amara Allah fihi. Lawan hati ko yang mana ni betia sa Quran. Oh, lawan betia sa Quran wa lam tata'ahadu hurufahu. Tamani mantuna din mabelesang kaya Quran. Ibu luga wala beli nabit. Yang aku tidak bukan dengan manusia wala po. Walam tata'ahadu hurufa. Pemana? Pemangni ka wala tama ni mato na dengan sabuta. Dengan maswa kabar sako. Ano ba di natirima ko ang ano ba ito? Kailangan na ako isigin na kapitalo yan, di ba? Di ba yung gilat? Yung ko tawag-tagan na hirap pa ka ng kaswata ka, ito na starting. Ako na eh. Di ba yung starting yan? Oh, tatala ko naman. Yung starting. Na hindi na akong niya katuwakan, nagagan natin. Awan, ako pinapagod po. At hindi pa natin, nagtalis na Diyos eh. Diyos na, nalagin eh. Walang tatahal, urufa. Mga di kami di mamang di ko, na tamang di matulad, di kami di mangigil. Ano ba ito? Nao. Pag hindi ko Allah budala, so Allah budala. Berarti kan ada mga pendidikan, mga petiru sa raw, tama nyo ito, sa Patihan. Kau kan data raya lagi dari ini kan ada di batas. Tiga gitu ba pundo, natay dia, o na pitero ka pundo pa. Biya hati kita lo si Sumatera, nanti mau masuk kapangan di tiga gitu, enggak itu, gitu kok aku mah. Paling, biar tidak bisa masuk kapangan di na depan ate na, kaya gitu kan? Di ba? Atas kita di papang do. Ay, dia ngasih salam. Dekat aku. Ano ba yung kakilabo? Yung mga niya na mga kung ni detalo to, may mga daw ako sa Quran na ano ni inipta doon dito lago. Kaya mo na bilang punto whiteboard. May surat ako. Ano di ka punto, ako na mali ka lang kung mga paitaw, ano ro dugdugdugdug. Hindi nila saya. Adiyo ko. May kami nito utasan. Hindi tigurado. Walam tata'ahadu hurufa. Mana din ano manigat ni makupangan ni at taman ni matuna din ni mata do ra je ya kabuti ka kaino nakajiling uli ka kanu mga maswa sa Quran. Di ba? Kenapa dari sumbatan tostan na saya kami apa saja? Yani la taqra'una bit tafakkuri wat ta'dil. Igrab mo tiyan ka sa Quran na. Hindi pamikiran, di ba natin minakaw? Kung naibiti ka, ikaw tuwa,
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi ginawa, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, lagi di kau pergi dari syaitan dan dia dikatakan. Lagi dia di pemikiran lagi utang betik adalah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, lagi di kau dia kau tu syaitan na kukudu manganian, hawang kamay ganian, mababawa ka, nganin dyan, nadatar kau pergi minal jinnati wan nas. Nabi yang pikir lagi tu kau pergi lagi kau tahu ama syaitan asa sekrito na di ganyan midas ang ganyan, sa sekrito na pagbawa ganyan, sa sekrito na blowing ang ganyan, sa sekrito na rinidung ganyan, na mga syaitan ito manusia. Na lagi tu kau pergi na inira at tigi, ano man yan tigi, di ka terima kong pangniniyo, kaya mana nila, api so pubetihan yun na, di ka tada, pipur na na. Ati, api ba ito si Sapay, kasumangaran yun na, hindi ko kata ni mana niya, na pangarang-ngaran niya. Ha? Gitu ibaratnya. Annakum taquluna nahnu ummatu Muhammad wa lam ta'malu bi sunnati. Ano ba ni katerima ko pang ninyo? Atay nabi nga. Man nabiyukum. Atay nabi niyo. Muhammad. Okay. Ayan nabi tano na so Muhammad. Ato na ikaw nabi. Kawanan. Oh. Ato na ikaw tulong nabi ko kakan. Punong bila. Tunay kapakaturong nabi, alep si Murso nabi, alep si nabi. Sa kiblat. Ito mga ibarat yan, no? Hirap na lang ko nabi, ito na yung yan. Tumutulong o lumalangag o pagilay sa... Nabay, bububaya sa mata niya. Ha? Yun na ho. Na. Nagito, bagawan. Na. Berarti akan sa mga ukito-kito nabi, nalintanurong mga 10%. Isa mo galaw gabi at 20%. Ha? Ano ba ito? Ano ba nagkatirima ko pangnitan? Tingong nabiya, tingong kagutan ng mga malaikat. Ako na lagi na nagkipamang niya ka na kuwan, lagi nagkipamang niyo na bitingin ang bida. Bida. Oh. Ay, apang ni, akaptirima ko pang nila, pag meron na, sinawatan sunabi. Ikadwa na ipagning asada sila kausi ama ka na ikatalo na yung mga na pumangnin na kansulang mo kailangan nakakuha ka ito na pinipamangnin nga sula ila kausi maka ino ay mga na siya nawatan ka sula bida eh Rabbal natin fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin tuno dahil kito ha katawan tanwa so kapamangnin na nataritigil oh na ino mo Panginoon at ino diterima. Ano ba di ka terima niya na talitigin na lekonogin? Lagi yung mga tawar-tawar sana yung pemangdutan. Apia pripit-pripitan sa tawar. Ano ba di ka terima mo Allah Ta'ala? Ino bito'y sa Fatiha ka gunci. Oy, na apia anto na di pag-usap na kaatawar ko Quran na kinakakaw niya na Fatiha. Kala ba diri ka? Oy. Ay ba di? Oh, nga. Kamano to na kaya taluan tanong, kaya patang tanong. Ikalima, na annakum taquluna inna dunya ariya wa qad ma'antum ilayha. Dinulitero na sa dunya na talandir. Talandir sa dunya. Tola wanutir di meaning at talandir. Ha? Tola talandir. Danitar. Danitar na yung talandir. So dunia nakasasawaan mo. Kasasawaan yung kapag inom. Kasasawaan yung kang derma. At yan ka din na ito di mag-iskatir. Kaya kasasawaan mo ito. Kadami itatako. Oh, alam mo nakaupi naman. Di ka man na dunia na inutan mo diligan mo. Alam mo lang manalusa na ako pwede. Inutan naman makakritikal ka lang manalusa na ako pwede. Oy, ito na gabi ka, pinagumag ka. Kau subuan. Ito na gabi ka. Pag-inom ka, ako sungar kami sa marawin. Kaya nga kati, kailangan ka. Ha? Ito na kailangan ka. Sadya kailangan ka. Yung tikiyat ni Rosa,
ad-dunia arya. Dia dunia na upi. Oh. Nabi yang kata ada aja kayak mga ulama asu dunia nato na yung kutay kalimang innakum taquluna inna dunya ariya wa qad ista'antum biha. Dili ditero na sa dunia na upin. Okay, dahil ka na rugi semua. Ano ba ito? Upin sa dunia, Ayang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adna wasiat, tuliday ako ni Ubeno, di kata na daway niya nag-alim. Di kulpi lagi ang kotoa, pero yan na, law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udha, ma saqa kafiran min syurbati ma. O pamabukas sa dunia, naso arga iyan, siku Allah, na minirampay sa arga asama na papakarangit, nagyatan mo sa beli sa dunia. Tingin ako na ito, batang mutubuan. Pamarya tingin na pagparatiyan, nagigaya dunia, na di makapagagay sa papakarangit. Okay, nakanaboy sa dunia, kapiyakatan na si iku Allah. Sana ko tanong, ati mana yang gusto sising? Mana yang gusto sa ating mga sweeter? Bakit nyo ba yan bulaga natin ito? Mana yang gusto? Mana yan naman ito? Piyakata na ruwa, law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'uda, ta'dilu indallahi janaha ba'uda. Upama kagigay dunia, na miyakapagarga ko Allah Ta'ala sa lagi nupapakarngit. Kasi ito ko Allah Ta'ala. Tayo, na. So dunia, apalay-play ko pito na kung maganda. Tigo siya itanaro ka na okay din. Ano maganda? Open. Kung nagsuloy ka no, napalay ka dito, ginigangan yung kapuni. Kung napunugo ka, tinaw nga yan, simpo-simpo lagi mo kapag-lilang mo. Yun, iketero sa inna kung takulo na inna dunya area. Kaya dunia na sudo sa lupin. Nagumagumpa, bimilit, tayo ano na yan, hindi pa na tayo kami additional pa na yan. Huwag na, yan, kagdagalagad na. Waka dito, waka nung ikmaantong biha na ayaw maalam niya na rong ano medyo mikat ay pamakuha na piyakan ikatiro na ginoon yun. Pagdating ko kung Allah Ta'ala, giga di tabi kasi bila naman yung sibut yung mga dua ka daw. Ilabat yaw. Na ikanam, andakum ta'kulun al-harama wa syumwa wala tarji'una anhuma. Na di nyo di ka naman namara, nakasganan niyo, kung na ba niyo rin? Udah sa mula ba niyo rin, nahap. Ito natin yan naig. Miyan nagbuka, kabin na kong kaya talupuli, kabin na ito, nag-yubis ka rin. Napakalilipat umani isa kayo, napatapulugoy, na di ka pagigay mo ako. Nalagi dito. Miyan ko, kapi, hindi na nakapango sa talawa-tawa. No, papagin ka, di ba, di kaptero na, no. Tanawa-tawa, kaspataw, tangin ano pa, napito na bulungutan. Kapan, nabes na pangwakaw, na piyang-dut ka na, di ka pa kayo mga kaduta, yung mo ito katuan niya na nagilupaw. Yudas ka nagilupaw. Apiyaw ka. Di ba, normal na katanwa na? Napaka-ulis. Kira ini rila ka, no? Lagi daw tama daw mo sa malayan. Nakasarap ko gano'n. Ay ba natin, nasarap ko gano'n. Kami ang yan lang kasang talawa-tawa na. Kamuan, di pa majuta rin yung eurap. Tingin ang tingin sa iyo, kung kamo yan. Basta ano yung katuan niya na, kanabangan mo na, dibis ka. Kami yung lumudyakan. Tadi ba, kenapa sih kan orang biasa ini? Abis na abutan, ano po ini? Di, apiutan, nabis na betuko, kenapa kar? Ada kilo ko na kipis ko. Udah sekarang, Ustaz Nasir. Ustaz Nasir nakuha. Pemulung itu ada kena pemulung kata nama-nama, nabi miya ka na sudah BTC.
Okay, kakak dia. Kenapa miyasak biya na bulong na dosa? Ano ko? Ustaz Nasir, Imam. Pero ako sa talawatan, nakagising na tubo ko ano ka? Lupakan, napang oh, di na problem, yakan. Baka giro, ini lukaw tamu. Oh, mata ko na talaga, hindi ka dito sa garigya pa. Mato na utang niya to mo natin, no ba? Giro kat na natutungan na yan, yung buhay, natutungan na yan, ba? Away, katay bintin mo sa di ka nuntingin minsan. Tay bintin mo sa di ka nuntingin di ba? Okay, nakagisulong pa na nakir ko. Di ba? Wala tuglamu na patila. Naku matano sa ano na mo ina ba? Di tanong makaplalalim ano ako. Matano ano talaga kapag kaya binaraka na sa tingin na suite. Matande. Inusakan namintin na masiyata karagano every day mga mga pamagilin na di ganun libre nila isa pila ka libre nila pwede yung kato yung kapapatay ano ba tiyo? Inshallah di ka libre nila amin alhamdulillah ikaw ko libre nila yung bisna asala di ka patay pero libre nila kaya mo na ikapito di terima kong panglitan لعلكم تقولون إن الآخرة خير من الدنيا ولا تجتهدون في طلبها وتختارون الدنيا على الآخرة تجتهدون مسمى فيها أنوانا مولي di dunia muli ano ba biasa dunia ugi anuana muli Sana Nanti kamu nak kuat surga apa nak pagrin nga ni mabya mo dunia ugi susuk So, alam mo na Mauri natata. Lagi penting ni mga istri Kaya ko nung susurbo. Ibig sabihin na nakakabsa. Mawadda ang po kawa makala. Tunay sabat yan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. So ano nga na Mauri natong wadi sa tunay bidya ng dunia muso akhirat. So dunia na nakapipiyag Ginoo. Sa ano ka na Mauri na nakapipiyag Ginoo. Okay na so kapipiyag Ginoo sa dunia na limited. So kapipiyag Ginoo sa dunia na natama na yan. So kapipiyag Ginoo sa dunia na ito na binibgidib. Okay, so ano nga na mo rin na? Pagkatiyasa. Din naman yan kuwan. Kate, nasi sa dunia, nakumanabis na gusto mo si malakabaguan sumasakoy ka dari Rusia. Nasa ano nga na mo rin, nakumanabis na gusto mo si malakabaguan sumasakoy pa. Pangurang kanya, umagawin na kumanan. So mga bayi na piyano tulo na biyo, umanisa ka oras na matakot sa katay din. Umanisa ka oras. Yung mga tiyan na nakasulga sa umabay, nagagang sinigang naman yan. Yang katay-tay dito na tato. Asokira niya na street. Gagang sinigang na lastis. Okay, nabiyan ko lastis niya, nagagang sinigang na. Tama sabi niya minus 5 para alas 11. Okay, pag langsung niya nabiya isa ka oras, niya nila para siya. Yung street akilay, manoto minili, bimirin dito sa. Okay. Kau mana, isa oras na makatay di gano, na aya katay niyo. Lagi gempa kayo ba niyo, rungaw isi dunia, magkapundag mutus walong. Makatay. Pagini ko kung kapanay ka naman ko surga. Allahumma. Ano ba tayo? Apa yang ano mga surga? Why? Nauna, pag-islis na tanong kung mga manay na tatay surga surga. Mayang tanong kung sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Manay tanong surga, inshallah. Why? Alhamdulillah. Nah, ayaw mana niya na ditanong mama apa, ditanong nililay. Apian nirarangin taga kotongan nga na pakadang nagluto, pakalapasangan nga ginamit kung tanong sa kapakasuntin ng surga. Hindi ba tiyo? Sa babsan na amay kadiyo maat, ato na so saribulan na miyali niyo. Yun na kumasalasa. Mana niya nagiging kumasalasa na sa abang tanugan. Kapag hindi ko wala, ami pakambarakan taliyang kita no sa kaban. Namirampay tanong lang kung Ramadan ang palampal ay mabibiya. Ginawa tanong. Saya mana niya na umwelid na pa kay siya tanong.
na pakandu din tanong malaya sagya kaya magari api antay kedua kira na pamang ni iniyo agya kaya gitino sa malalalayo na kano sa kapipya ginawa matatapar kano sa kalilitan na kapipya ginawa na inides kano niya kung may tumalawida ka na may tumalatiuba na sampur na niya sa gaya pero maiyasiran ikasa sa bapadakang ketimutan na gumagay na itanong ilang nagyang butuwa kasosuporta ilan ng programa kaya na Al-Rawda si Haja Aina o si Haji Amir Hasan na nanakatay mga alim so may ginandis ka ni Dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natuloy pa kayo sir? Nandun na ako doon, kuhan. So, sumukha na rin yan lang, nawabihangdi. Ay asal na subhana rabbil a'la ako subhana rabbil azim inagpagmanus wa bihamdihi kadang niya karata. Okay, kalau sikap original ya dulu pumpu na niya lagi ang kitiro ni Nabi. Oh, na subhana rabbil azim. Nasisya mana ni Nabi na subhana rabbil a'la. Nah, sebab yang mga ulama bibigyan sa pangunguna na nilagay niya na karata yung manus wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Okay, na original Pakasa na subhana rabbil azim subhana rabbil a'la. Yung mga nakauloto na doon ba niya? Karata na mo niya amin na sa kusambayan ka. Naguloto niya. Ito ni mana din, ako biniro ka, niya sulti-sulti sungkad na naman subhana rabbil azim wa bihamdi miya sulti sukad na nakakatan tudinamala wa bihamdihi na musubun tuganyan kaya mana niya na musub bentugan niya na musub betul fa'ala rabbil ala miya sulti sukad na nakakitiru kitamanan amapuro na musubun tuganyan kaya mana niya na yung mga isinubihan na ito ano ba na siya di Tinudir pada saya di ya subhana. Pero kung makakinugan na sa original yan na sa kita subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Tapi yan dinugitan nga ron dapat sinutunan paro. Hindi pa kay Sheikh po. Penyataan ulang-ulang buatan. Terima nama Muhammad Nasu kalinya. Jadi buta kami ada di buta wa direktur di turna pakai kita mesti bola mau buat bubuk lah. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين لا Sama-sama, tangan saja kita pembuka mata. Mamagay ka nung dinapi. Nuri. اللهم اغفر لنا
كثيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم وكمنك بركة من يا الله سرنا يا الله يا الله إليك منك يا الله يا الله نور إليك يا الله سمعنا أمي يا الله يا الله إليك سرا يا الله سمعنا أمي وسوامني يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله سمع لطفني يا الله أم يبدل بدرسكم وقفرا يا الله يا الله نجد كثيرا يا الله يا الله ونذرنك تركك يا الله سيبك سيسيرا سدنيا يا الله يا الله نكرتك نكون يا الله سبقك نبسلنك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم سمعني يا الله يا رب سيسيرك يا الله يا الله نبيك سنفك قرؤك يا الله يا الله سلكم مكبرا يا الله لنجدك قرؤك يا الله سيكك يتواني يا الله يا رحمن يا رحيم ثم أمامي يا الله يا رب سيسرا يا الله يا الله نبيك سرا فرسيا يا الله يا الله سبحانك وجدك قريرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله نسمع نقسم يا الله تجلبك يا دنيا يا الله يا الله نبغى من الكون يا الله ثم مجموع كثيرا يا الله ثم مجموع كثيرا يا الله يا رحمن يا رحيم وبعدين يا الله أجيرا من بلغك يا الله أنا يقبل أتجر لك يا الله يا رحمن يا رحيم لو شئت يا الله أمر ينتظر يا الله كلمك منك يا الله كلمك منك يا الله يا الله إليك منك يا الله يا الله متى نبكنا شكري يا الله يا الله نريد أن نتركك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا ملائكة يمكن يا الله يمكن المسير يا الله أبغى دمشق إنه يا الله يا الله نبلسك منهم يا الله لو ياسين فوق السماء يا الله لو تقدر يا الله يا ملابس مسلم يا الله
لبلس كثيرا لولون يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله المدني يا الله منيسف التي يمني يا الله نبل أنت أيضا يا الله لن يوارثكم فقد يا الله لن يوارثكم بإكرامه ويا الله يا رحمن يا رحيم يا ملانا يا كريم جميعا تغفت يا الله يا الله وليذكر الذي يا الله شيخ قلبي يا الله نقولك فقما يا الله يا رحمن يا رحيم أريدك منك نمنه يا الله يا الله يا ملاك ممرنا برزا يا الله يمكن يا الله كنت سببا يا الله إذ تقدمني مدنا يا الله وقفت لك من كل موقع يا الله إذ سببت سجنبت يا الله الصبر يا الله يا رحمن يا رحيم ينقص وصحة أمير حسن يا الله ينقص وذل فريد يا الله أصحة ست عينا يا الله يا رحمن يا رحيم بلا شك سرا يا الله تقيمك يا دنيا يا الله لا يشكرنا يا نسأل ونبور يا الله وقرر سبلاس يا الله يا رحمن يا رحيم نقول ثم موريا كبير يا الله ثم ملك سرا يا الله يا رحمن يا رحيم فاغرنا كثيرا من بلسي يا الله يا الله لا ترم أنت يا الله يا مغنيني يا الله إمن يا الله سيك بما فقدر يا الله يا ينكر يولن لنا ربي يا الله فكم بركة كرك من يا الله لو ينكر يولن لنا السابان يا الله نسميك منك يا الله سينك يا رمضان يا الله يا الله سفك فقدين المبت يا سمعين ويا الله ما بابا ما كملك يا الله سمعت يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله نكرم يا الله أجيانك يا فمن يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله